Pozdravljeni. S hrvaškim avtorjem Adrian Predrag Kezeles pogovarjamo o povodu izida prevoda njegove knjige v slovenski jezik Skrivnosti indijske astrologije. Najprej začnimo z osnovo, kaj džotiš sploh je? Džotiš je jedna stara disciplina koja povezuje život čovjeka sa životom svemira. Teško je reći da li se radi o nekakvoj znanosti ili vještini, umjetnosti čak ponekad, jer džotiš obuhvaća i racionalne aspekte našega života, ali isto tako i one intuitivne, unutarnje. Dakle, ne može se do kraja reći da je egzaktan 100%, mada je recimo on predstavlja i njegov osnov predstavlja jednu od najstarijih astronomija uopće u svijetu. Dakle, već prije, ja mislim, više od 5 do 6 tisuća godina su indijski astronomi znali kako izgleda naš svemir, znali su da je Zemlja okrugla, na primjer, da se okreće oko Sunca, imali su vrlo precizne izračune o tome kako se kreću planete u našem sunčevom sustavu. Dakle, indijska astronomija, ta drevna, je bila izuzetno precizna. Postoje zapisi o tome još od Mahabharata i nekih drugih starih tekstova, gdje se zapravo vremenski periodi su određivali prema astronomskim događajima. Naprimjer, mi danas imamo kalendar pa kažemo, 2000 godina prije nove ere ili 1000 godina poslije. Dakle, mi smo odredili jedan nekakav datum, orijentir oko koga se sve skupa okreće. Međutim, postoji nešto što se zove kozmički kalendar. Ako vi poznajete dobro astronomiju, onda vi možete na osnovu slike neba u nekom trenutku točno odrediti o kojem vremenu se radi. Dakle, u tim starim indijskim zapisima postoje datiranje vremena od prije, rekao bih, čak do 5 do 7 tisuća godina. Dakle, po tome znamo da je ta znanstvena osnova džotiša bila izuzetno stara. Sad, s druge strane, imamo onu astrološku osnovu, dakle, džotiš je astrologija. Međutim, ona je značajno drugačija od zapadne astrologije u smislu, u tehničkom smislu, dakle koristi se drugačiji pristup, drugačiji zodijak recimo, ali i u filozofskom smislu. Dakle, recimo pojam karme tu igra dosta veliku ulogu, ali također i pojam slobodne volje. Za razliku od uobičajenog mišljenja da je astrologija predviđanje budućnosti, džotiš je uvijek vrlo jasno naglašavao da je budućnost kombinacija karmičkih elemenata, dakle datih okolnosti i onoga što čovjek u tim datim okolnostima čini. Tako da zapravo nitko ne može 100% predvidjeti budućnost, što više, budućnost je fleksibilna, ona se da oblikovati. I čak se naglašava, dakle, da je svrha džotiša preoblikovanje budućnosti, odnosno, recimo, kao što sam ja stavio u podnaslov te svoje knjige Tajne indijske astrologije, svrha džotiša je razumijevanje prošlosti, mijenjanje sadašnjosti i izbor budućnosti. Kaj lahko od džotiša in od knjige sploh pričakujemo? Pa knjiga je napisana kao jedan općeniti uvod. Dakle, prvih 100 stranica govori o filozofiji džotiša. To znači odakle džotiš dolazi, koje sve grane ima, od čega se sve sastoji, a također i, kažem, ta filozofija, taj stav džotiša je izuzetno važan, jer ako vi uđete u cijelu priču sa onako nekakvim uobičajnim astrološkim pogrešnim uvjerenjima u smislu da hoćete znati nešto o svojoj budućnosti, neku predikciju napraviti, onda ćete krenuti u krivom smjeru. Dakle, ja sam prvi dio knjige posvetio objašnjenju toga što džotiš je, tako da jednostavno čovjek ne bude zaluđen, da jednostavno ne čita nešto što ga možda ne interesira, a s druge strane, onima koji doista žele raditi na tome, da se u biti omogući da pravilno pristupe cijelom tom znanju.
Nakon toga, sljedećih, 300-400 stranica, koliko ima knjiga, mislim, 500, idu temelji Jyotisha. Dakle, to je jedan od najpraktičnijih, ja bih rekao, udžbenika o Jyotishu za koje ja znam. U posljednje vrijeme ih se pojavljuje dosta na zapadu. Mislim da je ova moja knjiga, koja je pisana tamo negdje u periodu krajem prošlog tisućljeća, znači negdje 97-2000, ona je poslije doživjela neke revizije, dakle nekoliko puta se neke stvari nadopunjavale, proširivala se knjiga zapravo, ali koliko ja znam, kažem, jedna knjiga koju poznajem, ima ih možda 20-ak, 30-ak koje su se pojavile na engleskom jeziku, nisu tako temeljite i obuhvatne kao taj udžbenik. Dakle, iz te knjige se u biti mogu naučiti osnovne Jyotisha. S tim da moram napomenuti da je to jedan korak na putu dugom 1000 kilometara. Dakle, Jyotish se može i zapravo se on studira cijeli život. Očekivati da ćete znati Jyotish nakon što pročitate ili proučite knjigu, jer ovu knjigu se nije toliko za čitanje koliko je za proučavanje. Dakle, očekivati da ćete ga znati nakon toga nije baš pametno očekivanje. Ono što treba napraviti je nastaviti proučavati. Zato postoji recimo 3-godišnji studij Jyotisha kojeg sam isto ustanovio, koji se odvija u Hrvatskoj i Sloveniji redovno već desetljećima. Ali opet s druge strane, prije ne krenete u takvu jednu životnu poslovinu, morate znati sa čim ćete se susretati. I zbog toga je ta knjiga jedan odličan početak. Može dati, dakle, uvid u to što Jyotish je, kako funkcionira, znanje o temeljnim elementima Jyotisha, kao što su, na primjer, bave, grahe, nakšatre. Sad sam ja upotrijebio neke egzotične termine, ali to su zapravo samo nazivi za planete, astrološke kuće, zvježđa i još neke druge stvari koje su specifične za Jyotish. Dakle, knjiga je i uvod u Jyotish, ali istovremeno i početni udžbenik. Koliko sem dojel, je največja prednost Jyotisha preventiva, da si posvetimo pot v prihodnost in se ne spotaknemo ob kamen, ki ga drugače ne vidimo. Tako je. Kao što sam rekao, to je to. Stvar funkcionira ovako. Dakle, umjesto predikcije, vi imate mapu puta. Dakle, ono što Jyotish može oslikati je kao da gledate u zemljopisnu mapu i znate, ovdje je brdo, ovdje je rijeka, ovdje je provalija, ovdje je lagani put, ovdje je malo teži put. Dakle, na neki način dobijete mapu onoga kakva je karakteristika i tendencija vremena ispred vas. Drugim riječima, primjerice, Jyotish bi vam mogao reći, ove godine 3 mjeseca od 8. do 10. mjeseca vam je, na primjer, opasnije razdoblje za zdravlje. Što sad to znači? Da li sad to znači da ćemo izvršiti u bolnici ili da ćemo doživjeti nesreću? Nipošto, upravo suprotno. Dakle, to znači da se trebate pripremiti za to razdoblje, preventivno napraviti sve što možete da bilo kakvu bolest ili tjelesnu neravnotežu spriječite i da zapravo se to ne dogodi. Dakle, ideja Jyotisha je da se ne dogodi ono što bi se eventualno moglo dogoditi. U tom smislu, osim informacije, Jyotish pruža jedno cijelo područje koje je skoro pa nepoznato u zapadnoj astrologiji, a to su preventivne mjere. Dakle, postoje specifični postupci koje čovjek može činiti da bi se na neki način uskladio sa ritmovima koji se odvijaju u njegovom životu, pogotovo da bi neutralizirao eventualne negativne efekte. Dakle, te preventivne mjere su svakodnevni postupci, ništa posebno, ništa egzotično. Posebice se one odnose na humanitarni rad i donacije. Dakle, to je nešto što ja inače zovem umjetnost davanja. Dakle, kad vi nešto date svijetu oko sebe, vi možete stvoriti određenu ravnotežu u pojedinim dijelovima svog sustava, bilo da je to tijelo, bilo da je to bilo da je to vaši odnosi, šta god. Dakle, konkretno, savjeti bi u Jyotishu mogli izgledati ovako. Dakle, u tom razdoblju kad vam je situacija loša, pokušajte nekoliko sati tjedno raditi sa životinjama u azilu ili pomagati beskućnicima ili usmjeriti svoju energiju i
možda donacije na pomoć ženama, samohranim majkama ili bilo kojoj drugoj osjetljivoj skupini društva. Na taj način Jyotish u biti potiče ljude da čine dobra djela, što je uvijek dobra karma, znači dobra djela su uvijek dobra stvar, ali istovremeno tajming tih dobrih djela ima povratni učinak na karmu osobe koja ih čini. Dakle, na taj način ta umjetnost davanja ili te bazične preventivne mjere u Jyotishu funkcioniraju. Osim njih, postoje još drugih preventivnih mjera koje su malo specifičnije. Dakle, recimo, Jyotish poznaje neke tehnike, meditativne tehnike kao što su rasa tehnike ili upaje koje se provode čak zajednički na kolektivnoj razini. To je već malo drugačije, malo zahtijeva određenu edukaciju, ali za par sati recimo to čovjek može naučiti kako se to radi. Također u preventivne mjere spadaju i neke još svakodnevni postupci kao odabir boja koje nas okružuju od odjeće ili zidova u kući ili automobila, na primjer. Znači boje, neki sitni detalji našega života. Dakle, to su vrlo jednostavne i primjenjive stvari koje Jyotish preporučuje kao preventivne mjere. Kaj je to, kar je Adriana prepričalo po tistem uvodnem študiju Jyotisha, da je to prava stvar in da se splača še naprej raziskovati? Pa, dakle, moram priznati da sam ja, budući da sam se dugo nekako približavao filozofski i s nekakvom razmišljanju u indijskoj misli i dosta toga što znam je došlo nekako s tog mjesta. Jyotish je bio nešto s čim sam se ja susreo, ali evo, moram priznati, mislim da sam to čak i napisao negdje, ako nisam u knjizi, ne sjećam se, dakle da je moj prva reakcija na Jyotish bila ne hvala. Dakle, to je bila moja prva reakcija iz jednostavnog razloga što čim je netko počeo govoriti o tome da se budućnost može predvidjeti, nešto u meni se jako pobunilo. Dakle, ja nisam htio imati posla s tim, jer mi jednostavno izgledalo, ok, ako je budućnost predodređena i znam da će se dogoditi nešto loše, onda mi je bolje da ne znam. A ako će se dogoditi nešto dobro, tak će se dogoditi, šta sad ja imam s tim. Dakle, jednostavno mi je izgledalo besmisleno. I onda sam jedanput, mislim da je to bilo tamo negdje 80. godine, prošlo, znači prije 40 godina, sasvim, recimo tako slučajno, ako ima slučaja, bio na jednom predavanju jednog Indijca koji mi je sasvim promijenio način razmišljanja. Dakle, on je otprilike rekao ovo što sam ja sad sažeo, dakle, govorio o preventivnim mjerama, govorio je o slobodnoj volji, o izboru budućnosti, dakle, o nečemu što je bilo sasvim drugačije nego što je inače astrologija. I od tog trenutka dalje sam počeo proučavati Jyotish, radio sam ga vrlo intenzivno 10 godina, tamo 90-ih, mislim da sam pročitao sve knjige koje su bile prevedene na engleski, prošao sam 2 ili 3 studija Jyotisha kod raznih učitelja tada koji su bili dostupni i napravio sam preko, ja mislim, oko 20,000 osobnih savjetovanja. Dakle, to je ogromna jedna stvar. U ovom trenutku, čisto da kažem i čitateljima, u ovom trenutku osobno savjetovanja više ne radim. S tim sam prestao prije nekoliko godina jer imam mnogo drugih projekata koje treba raditi, koje zahtijevaju vremena. Ali jedan od faktora što sam tako odlučio je što postoje ljudi koje sam obučio tokom tog vremena. Dakle, ljudi koji su prošli kroz taj studij, koji su naučili kako to raditi i u ovom trenutku kao nekakav rezultat tog mog rada postoji sigurno barem jedno 10-20 ljudi u okruženju, što u Hrvatskoj, Sloveniji ili šire, koji znaju dobro raditi Jyotish i koji mogu napraviti ta osnovna savjetovanja kako treba. A ima ih na stotine koji to rade sami za sebe, dakle koji su naučili to za svoju vlastitu uporabu. Ne zbog toga da nekom drugom to radi, nego da sami imaju nekakvu navigaciju u životu. A što se mene tiče, ja i dan danas gledam malo, dakle, moja osnovna navigacija je nekakav sinhronicitet i ritmovi prirode. I onda kad vidim da ritam ide u jednom smjeru, ja ga slijedim, idem tamo, ne idem kontra njega. Ne? I to je zapravo nešto što sam naučio odavno i to funkcionira jako dobro u životu. Zahodnjaki računamo po tropskem zodijaku
in ne po sidralnem. Kaj je tisti razlog, da še vedno računamo napačno? Pa prije svega trebam reći da je napačni sistem što se tiče astronomske osnove, ali možda bi mi sad trebalo malo više vremena da objasnim zbog čega je uporaba tropskog zodijaka ima neke logike u sebi. Ali s obzirom da će nas vjerojatno slušati ljudi koji ne znaju puno o tome, da probam kratko objasniti. Dakle, o čemu se radi? Kad vi u zapadnom tropskom zodijaku gledate znakove, dakle, ovo što mi znamo po novinama, dakle, pogledamo, rođeni smo tat i tat i ja sam djevica, ja sam ovan, ja sam bik, ne? Dakle, to je trebalo biti tako da u trenutku vašeg rođenja sunce je bilo uz tom i tom zvježđu po kojem mi u zapadnom horoskopu određujemo svoj znak. Međutim, problem je u tome što kad vi stvarno pogledate u sunce u trenutku nečijeg rođenja i zapadni horoskop kaže, to je recimo ovan, vi vidite da sunce još nije došlo do ovna, nego je u ribama. Dakle, razmak između stvarnog položaja sunca i onog što zapadna astrologija govori je u ovom trenutku nekakva 24 stupnja. A to je nastalo zbog nečega što zove precesija. Precesija je jedno sporo kretanje zemljine osi. Dakle, naša os, zemlja je malo nagnuta, znači ona se okreće oko svoje osi, ali nije ravna, nego je malo nagnuta i ovako stoji. I ta os kao nekakav stup opisuje ovako kretanje, stožac. 26.000 godina treba da se to dogodi i u tom kontekstu se pomiče prvi dan proljeća, prvi dan ljeta, prvi dan jeseni i zime, svako malo unatrag i sad ne znam koliko sam jasan, ali nisam ukupni rezultati da prvi dan proljeća kad zapadni astrolozi kažu sunce je ušlo u ovna, ono zapravo nije ušlo u ovna, ono je još tek na 6 stupnjeva u ribama i treba će mu skoro pa mjesec dana da uđe u ovna. Dakle, zapadna astrologija nije bazirana na astronomskim činjenicama, nego na konceptu da proljeće određuje početak ovna. I tu se Džotiš jako razišao sa zapadnom astrologijom. Sad, zašto je to tako? Najvjerojatniji razlog je taj što je zapadna astrologija nastajala u vrijeme kad su ta dva zodijaka bila poklopljena. Znači, to je bilo prije otprilike 2000 godina. Tada su jedan drugi zodijak bio na istom mjestu. I da li ste vi radili po Džotišu ili ste radili po tropskom zodijaku, dakle zapadnom, dobili ste iste rezultate. Sada, 2000 godina kasnije, već smo malo off. Ako pričekamo još nekakvih 1000 godina ili dvije, razlike će biti dva znaka. Dakle, kad će u tropskom zapadnom neko reći, ti si u ovnu, po Džotišu će to biti jarac, ili možda čak strijelac i tako dalje, za nekakvih 13.000 godina će u zapadnom biti ovan, a po Džotišu vaga, dakle na sasvim suprotnom strani svijeta. Tako da će razlika između Džotiša i tropske zapadne astrologije sve više i više rasti. Mislim da će se zapadni astrolozi trebati malo tome prilagoditi, jer činjenice su protiv njih. Međutim, ono što sam rekao na početku, s druge strane, postoji određeni psihološki moment u životu na zemlji. Ideja iza tropskog zodijaka je da prvi dan, odnosno proljeće, uvijek donosi novu energiju, vatru, buđenje. Dakle, to su nekakve osnovne karakteristike ovna. I u tom kontekstu će vjerojatno ljudi koji su rođeni u proljeće i dalje imati te karakteristike. Jel? Međutim, s druge strane, karmički elementi neće biti sukladni sa tim psihološkim karakteristikama. Tako da u biti razlika između tropskog i sideralnog zodijaka bi mogla ukazivati čak na nešto što se zove velika svjetska razdoblja, odnosno na karakteristike generacija ljudi. Znači, mi danas smo takvi jer je odnos između sideralnog i tropskog zodijaka takav. Kad će biti malo još pomaknut, doći će do različitih načina razmišljanja, drugačijeg ustroja društva, drugačijeg uopće mentalnih i sposobnosti ljudi, načina na koji razmišljamo. Tako da u biti u tom kontekstu možemo govoriti o velikim svjetskim razdobljima,
Ali to je jedna druga priča i to je možda zanimljiva priča, ali ne možemo ju provjeriti jer morali bi imati povijest koja seže 26.000 godina, a mi takvu povijest, nažalost, u ovom trenutku nemamo. Ako uspijemo opstati 26.000 godina da vidimo što se događalo sa društvom tokom tih ciklusa, onda bismo mogli napraviti nekakvu detaljniju analizu odnosa između tropskog zodijaka, sideralnog zodijaka, odnosno zapadne astrologije i džotiša. Po tistem, ko sem prebral uvodni del knjige, sem videl, da samo računanje ni tako enostavno. Zato bi podnaslov knjige lahko komot bil E pa nisi. Zaradi tega, ker ko sem celo življenje mislil, da sem rojen v znamenju raka, sem v knjigi ugotovil, da Adrian temu pravi E pa nisi. Tudi ker sem rojen kmalu po polnoči, ker mi računamo po nekem srednjeevropskem času in je treba 1 uro odšteti, izpade, da tudi nisem rojen 10. julija, torej E pa nisi spet, in naj bi bil rojen 9. julija. Ne, ovaj prvi dio je točan, ali ovaj drugi ne mora biti. Dakle, što se tiče ovog prvog, koji smo mi znak, to sam objasnio, jel? Znači, postoji razlika od 24 stupnja, neki rakovi su i dalje rakovi, ne? Znači, ako recimo po tropskom ste rođeni pri kraju raka, znači recimo sat negdje, ne? Naprimjer, ljudi koji su rođeni sat negdje, prije, ne znam kad pređe sunce u lava, 22. ili čini mi se 7. Ne? Znači, ako smo rođeni sat negdje pri kraju, 24 stupnja naprijed će biti opet rak. Znači, i po zapadnom i po džotišu će ljudi koji su rođeni tu negdje sada u ovo vrijeme kad mi razgovaramo će biti rak. Dakle, tu treba malo izračunati što ste i kako ste. Ne? A što se tiče ovog vremena, gledajte ovako, postoji nešto što se zove zonsko vrijeme i postoji nešto što se zove srednjeevropsko vrijeme, postoji nešto što se zove pravo vrijeme na određenom mjestu. Dakle, džotiši kad računa kad je netko rođen, on kreće od vremena na satu. Dakle, vi mu kažete, neko je za vrijeme vašeg rođenja kad ste se rodili, pogledao, zapisao, aha, rođeni se tad i tad. Mi znamo koja je to zemlja, znamo po kojem satu se vrti, znamo da li je bilo ljetno vrijeme, da li je bilo zimsko vrijeme, to su poznate činjenice. I stoga mi računamo takozvano pravo vrijeme na toj zemljopisnoj širini. Mislim, mi računamo, to radi kompjuterski program, ali svaki džotiši bi trebao znati kako taj to program radi. Dakle, recimo, kad mi sad u Zagrebu ili Ljubljani, evo sad je 18 sati, isto tako i u Berlinu, ali nije zapravo, jer mi smo se dogovorili da je to sad 18 sati kod nas, ali zbog razlike istok-zapad, pravo vrijeme je kod nas malo kasnije nego u Berlinu. U Berlinu će biti ovo vrijeme koje je kod nas tek za par minuta. Dakle, džotiši mora izračunati točno vrijeme rođenja, to radi program, postoje određene stvari koje taj program uzima u obzir i izračunava pravo vrijeme da bi izračunao izlični znak koji je izuzetno važan u džotišu. Znači, to je jedna vrlo precizna matematička disciplina. Međutim, vi konkretno, kao i svaki drugi čovjek, ne morate uopće o tome brinuti. Ono vrijeme koje imate na satu, to je vaše vrijeme rođenja. I ne trebate ga ništa s njim raditi. Znači, to će džotiši napraviti na njegov program. Vi samo dođete sa vremenom rođenja koje je na sat. V knjigi zvemo, da se da naknadno zaračunati točen čas rojstva, pa me zanima, je to enostaven postopek ali je to precej komplicirano in tak dolgotrajen postopek? Zavisi. Složen je, dakle postupak je složen. O čemu se radi? Znači, većina ljudi ima vrijeme koje je zapisano u bolnici. Sasvim je moguće da je sat u bolnici išao krivo, možda minutu, 2, 3, možda 5 minuta. Sasvim je moguće da je nakon poroda, koji je možda bio malo teži porod sestra ili doktor pogledao sat i vidio, aha, prošlo je, 10 minuta i niko nije bilježio točno vrijeme kad je dijete rođeno. I isto tako moguće je da se zaokružuju vrijeme. Dakle, recimo kad vam kao džotiši dođe čovjek sa vremenom i kaže, aha, rođen sam u 3 sata ujutro, možete biti 99,99% sigurni da on nije rođen za 3 sata ujutro, nego je vjerojatno rođen u 2 sata i 56 minuta ili 3 sata i 4 minute, ali netko prigodno to zaokružio. Naravno, to za nas u životu nije važno, doktorima to nije važno, ali džotišiju je važno, jer ponekad
doslovce nekoliko sekundi čini razliku u slici neba, jer se lagna dosta, taj izlični znak se dosta brzo kreće i tih nekoliko sekundi je bitno. To znači da bi Jyotishi, kad on dobije čovjeka ispred sebe, dobije vrijeme, izračuna sve što treba i vidi da je taj izlični znak na rubu. Znači, taman je tu negdje unutar, recimo 5 do 10 minuta, pa će se promijeniti. U tim slučajevima Jyotishi bi obavezno, bez bilo kakvog razmišljanja, morao raditi takozvanu rektifikaciju vremena rođenja. Znači, provjeru točnosti vremena rođenja na osnovu događaja. Kako se to radi? Dakle, svako od nas ima neke bitne događaje koje znamo datume, znamo vremena. Evo, to mogu biti, na primjer, rođenje mlađe braće ili sestara. Može biti možda smrt nekog iz bliže obitelji, ako smo izgubili, ne znam, majku ili oca ili nešto tako. Zatim može biti nesreća neka ili operacija, datum vjenčanja, datum dobivanja djece, kad vam je rođen sin ili kćerka i tako dalje. Dakle, svaki čovjek može skupiti 5, 6, 10 takvih datuma. On to da Jyotishiju i na osnovu tih datuma, gledajući unatrag, Jyotishi podešava vrijeme i vidi da li ti događaji više odgovaraju rođenju 2 sata 56 minuta, rođenju 2 sata 57 minuta, rođenju 2 sata 58 ili rođenju 3 sata i 14, kako god da bude. Ne? Znači, to je jedan vrlo onako sistematičan, specifičan postupak. Meni osobno za ratifikaciju vremena treba od pola sata do 8 sati rada. Dakle, da bi se provjerilo točno vrijeme rođenja. Od pola sata do 8 sati. Moglo bi se i duže raditi, ali to znači da je vrijeme jako nesigurno. Recimo, ima ljudi koji kažu, ne znam, vrijeme rođenja, znam da sam rođen tog datuma. Dakle, provjeriti točno vrijeme rođenja iz datuma samo, bez vremena rođenja, to je bio posao od vjerojatno 5-6 radnih dana i sa upitnom efikasnošću. Dakle, ja obično kad radim ratifikaciju radim i unutar možda 2 sata i zavisno od složenosti situacije to može, kažem, trajati od pola sata do 8 sati. I treba jako puno znanja na to napraviti. Znači, to ne bi preporučio onome koji je tek počeo sa Jyotishom, morate imati barem 10 godina iskustva da radite dobru ratifikaciju. Zanimiv mi je tudi Prašna Kandali, ki pove, da pravzaprav je pomembno, kdaj postavimo vprašanje Jyotishistu in ne samo, kakšni so naši podatki. Da, to je, znači, Jyotish ima nekoliko disciplina. Jedan je takozvani Janma Kundali, to je ovo što smo sada pričali. Janma znači rođenje, to je slika neba u trenutku rođenja. A drugi sustav koji je u Indiji bio dosta razvijen, jer možete misliti, mi sada imamo problema sa točnošću vremena rođenja, a u zemlja koja nisu toliko razvijena, nema toliko tehnologije, bilježenje vremena rođenja je bilo prilično problematična stvar. Ljudi nisu znali vrijeme rođenja. Ali zato je Jyotish razvio tu taj sistem po kojem se radi slika neba u trenutku postavljanja pitanja. Dakle, tradicionalno to izgledalo ovako. Jyotishi su sjedili negdje na nekom mjestu i znalo se, evo tamo on sjedi i čeka svoje klijente. Jel? I kad su klijenti došli, on je vidio, evo, sat je to, 18 sati i 33 minute. Ne? U tom trenutku on je znao točno kako slika neba izgleda. Jer to je isto, recimo, stvar koju dobar Jyotishi mora znati, ne treba mu kompjuter. Dakle, ako ste dobar Jyotishi, možete znati gdje su Mars, Venera, koja lagna, koji ascendent izlazi u bilo kom trenutku. Jednostavno znate sami, jer toliko ste u tome da znate sliku neba u svakom trenutku. I vi na osnovu toga da je čovjek došao do vas, postavio pitanje, vi odmah dajete odgovor. Tako da to ponekad izgleda vrlo fascinantno. Bez računanja, bez bilo kakvih odgoda, čovjek dođe i pita kako će završiti moja bolest ili da li ću biti uspješan u ovome tome i Jyotishi odmah odgovara, istoga trenutka. Ali ne iz mistike, ne iz nekakvih informacija koje dobiva, nego iz matematičkih kalkulacija koje radi u svojoj glavi. Pa vi obvladate, kje so zdaj planeti in take stvari?
Uglavnom da, pogotovo kad sam u tome, ne. Kad sam malo prestao raditi, sad toliko toga ne pratim, ali kad se radi Jyotish nije to takav problem. Ako vi svaki dan gledate sliku neba, vi točno znate i gdje je mjesec i u kojoj fazi je i na kom stupnju je Mars i kad će Venera biti u konjukciji sa južnim mjesečevim čvorom. Mislim, to su stvari koje, ako svaki dan to gledate, nije to nekakav problem. To se pravi, da knjiga je namenjena vsem tistim, ki bi se radi naučili osnov, se naučili tudi izračunati zadeve, ampak za kakšno nadaljne, bolj poglobljeno učenje pa bi potrebovali nekoga, ki bi jih znal naviti kot urni mehanizem in jih usmeriti v pravo smer. Pa dobro, ovo navijanje mi je malo sumnjivo. Dakle, uvijek vam treba učitelj, znači neko ko zna više od vas da bi vas vodio dalje po tom putu. Ne? Trogodišnji studij, znači najprije došla ta knjiga, onda se napravi trogodišnji studij, dakle svaki, recimo ta knjiga ima 500 stranica, materijali koji se dobivaju na svakoj godini tog trogodišnjeg studija su vam još 500 stranica po godini. Dakle, sve tehničke stvari koje ćete vidjeti u knjizi, ne, se onda razvijaju, nadopunjavaju i postoje doslovce na stotine raznih tehnika koje Jyotish upotrebljava da bi došao do preciznijih informacija o tome kako se odvijaju ritmovi našeg života. Prirodno je da treba, znači to je ogromno jedno znanje i da ako želite morate se tome posvetiti. Naravno, svako uzme ono što mu odgovara, ne morate ići tako daleko, već i sa osnovnim stvarima čovjeku se otvore neki drugi svjetovi i počne malo drugčije razmišljati o svom životu i onome kako se život odvija, tako da svako dakle uzme ono što mu je potrebno. Da bi dosegli ištabalo, to se pravi ta neko vrhunsko intuicijo, bi potrebovali inštruktorja. Je res? Pa da, to je najbolje. Ne? To bi zaenkrat bilo vse. Najlepše hvala za pogovor in seveda lahko priporočamo to knjigo našim bralcem.